wih dah tu gegel curug abi. Rumah. Mantap bro, mantap. Mari syuting guys, syuting reng atuh. Masukkan ah. Angkat bang. Asik ya. Mantap. Kita kemana lumpar lagi coy? Buat adek.
Mantap. Mantap. Alipin udang. Mohon. Bro, tarik bro, terus angkat, iya, terus bro, angkat, iya, aduh, Mana ningali udang nah. Iya, mantap, mantap. Sip, mantap. Kasih mas bro, Mantap. Angkat, bro. Mantap. Mana ningali? Ningali. Yuk, mantap. Tarik, Bang. Mantap. Ikan apa, Bang? Ikan gabus bro. Mantap. Di sini namanya boboso bro. Bukan boboncas, bukan. Boncos. Satu lagi bro. Lihat bro. Lep. 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 mesti shooting itu. Mantap. Iya, lumayan. Ayo colok anak lu kawan, anak roblog ya mah. Oh ayo ayo. Gitu. Ah, pepitnah eta mah euy. Abi dai eta mah euy. Tadi atuh ka dia ya. Kayak ka dia mah. Aduh. Mantap. Bukan cetik aduh. Abi dai. Ya. Resek. Anu resek ke resek ya. Keresek cuma keresek. Keresek cuma. Hah? Oh, ini strike double strike. Double strike. Anjing dok ya, Wak. Kejar bos, ini di shooting bos. Hah? Jadi 15 menit konten saya bos. 15 menit orang. Mah ayo. Lanjut. Sampai milik mah kemak. Kita molet. Langsung. Balik kendaraan apa? Nah, gitu. Tahankan. Terus. Arek. Aduh. Ikan apa itu? Ikan apa? Aku tak tahu. Saya bilang. Bikin
Ayo pada konten. Ayo pada konten. Kali lauk mah. Kali lauk mah tuh. Banyak bisa ikan apa? Boboso super bos. Ada 1 kilo 7 on. Ada ini. Mantap.